Bizning ilktengi Qo'sha Boysar yo'llari deb nitadirek betinde hozir Qo'sha Boysar yo'li degan tushuncha yo'q. Var mana shu kunlardan chiqarga kerak shu tege balıqçılar jejegirim bilan çabırçı balıqçılar arasında kombayn bilan жүрөк керек. Шуңа фажиғасызгina батыргына оркына алып барып чыгар өчен өдегеден игътибарлык, саулык саламаттык bilan комбайннардын көрсөтүлгөн кемчиликтерин түзөтүп, шол уңушлар көп акча алдым. Bu endi 90 ming chiqdi. Akcha. 90 ming chiqdi emas. Bu yil 180 minglik bo'lsin. Ha, men so'rayapsan. O, davay mana shunga tashbishlar kerak. Anasin bir-biriga saqlag'iz. Mana yong'in bular ko'rmasin. Самое главное, техника безопасностьni bik qaltiq qarag'iz, o'zingizni saqlag'iz. Oshaydi. Şurada. O'sha qasuva. O'sha. Nimaga? Evet. İşatavay, bana bana kırıp bulma. İyi uçturadım onu. Bu aşıda zaydek dilim kırıp kırabasazın da. Geliyor işler etikçilige. Bir yılda parametreye tamam. İşlemeyin. Bakın. Qarab chiqamiz. Beramiz, допуск beramiz ishga. O biriga tesh kombayn bo'lishi допуск kombaynga biz boshqa degan endi. Bizning допускni beruvchi progress ham zo'r. Biz bilan o'zimiz fikrlarni yetkazib ketar. Unda olti kombayn bosgan 100% piyodalar indi. Va turgancha materiallar qizig'i bor bitindani. Bir mingdi, ya'ni changysiz, kimchiliksiz para o'tgan kombayn. Olam boshqa tarafdan nasıl o'xshaydigan bo'ladimi? O'zalishda o'zi qaror tayyorlansin. Buna ko'ra unda endi bizning bunday kimchiliklar bo'ldi. Nuriyev reis, Zirnova elevator orqadan og'og'da sening motorni tutgan yerdan og'a. Ergavoy sening qarab bitirasi bo'lgan bilan olgansan sen конечно. Dilaris Gariful Fenzil hem Remis mi Linar mı? Ha, şu. Kim hazırladı kombaynını şu çıkıp alıp yani? Ondan tır. Ha? İyi. Şuna bundan tır. Tileke jirliginde işlevçi kombaynyorlar sizin kulakka tavulu jirlikte şeyse bu yıl kim böyle yıl sağlar var. Şey ihtibarlı olarak gerek. Agın müşteriler başka yerler verilgen. Özegizden turganında tege komlarına Опять-таки зор 20 litrli 40 litrli ящиктарды атып шарт. Былдыр алсак 5 litrli канистрлардан итәргә. Ящиктагы су ул отта беренче яңгыр белән оннан соң аны алып та булмай, итә булмай, аны отар өчен күп алды йөртеп булмай. Шуңа ул вариантны кертергә кирәк. Оннан соң инде иң беренче гына менә 2 дон комбайнның бу документация мәсьәләсен хәл итеп бетерергә кирәк булачак. Уборка киреп киткәнче кем идара итә ул İptaşның правасы балага тиешбетин действующий удостоверение деп. Шол инде нәфсәтгән әйтеп үтте ул. Хәзер трасса дигән төшенчә юк. Трасса бүтән җирдә трасса. Ул Телекеникедә трасса, моннан токталачак. Бу басуларга барып барасы җирдә трасса, менә шуңа күрә ул әйберләргә бер-беребезгә игътибарлы булып, дистанция дигән әйберләр, сопровождение дигән әйберләр, бу әйберләргә игътибарны безгә намного артырга кирәк. Tabiat öz nelerin günleri motoruna verip, oğuşlarında şulay akıllığına motoruna zayıf alırsak, şundan da zor iş başkar dedik. Siz birinci yıl tugul. Bugün onları sana basıp durup baytırıp, işte kes, bolsun samı glавное, mana olarni
Başında motorlar spis одежда bilen kiyinde koysak 5 yıl evet olur. Eski olsa da bu yapsın da kambayın. O kambayın tuttırmıyor. Tekrar bar kulağının altından elektrikler bara olmalı dese ama onda evetler telefonlayın yani. Yaram al cemaati bu bitiyor. Cemaat sebepler bitirin. Reis torun yigitlerden kim olmayız bana bu ortadan bu premierlerle gidip durmayın. O işle varlar gerek falan. Yaram al. Ne? Seni kadar duruyor ama seni cemaat kambayın şu tışıl sen zaman şeyler söylesin. İki kombayn, hocalıktan iki kombayn derlik soruna baskan. Zamişen kimçilikler bizim taraftan çok bu kombaynlarga işlerin aşasınlar. Takdim item iki kombaynlarga da bir şermin premium giderge. Ama kombaynlarla bastırgan şey rahmat. Yama kombayn, işlerge tiş kombayn zapçes bilen temin edildi. Zapçesten farklı olmadı. Ama bundan sonra motor ettirip şu kombaynları ötkürücü veriyorsa. Bir kolektif bulup, motor bulup, anlaşıp, hocalar görmeyiz. Bir-birine ona pomoçlarını ebetlep terbiyeler. Kampanyalar, jongan soraları, o kampanyanın ez bulgan sayın ihtibar köprek gerek. Bu ne köp yürüdük. Ada bitine baytıp motor giyingen, aşıp ezerlengen kampanyalar köp. Mana bütün yağız kilgen, bütün jitagi sizin torda bir katı bayırda göresin. Bütün eseni ustanı tuturgan, bütün ekrimiz var. Indi saklı şaralarını görüp, yangınlar olmayınca güzeginizden saklap, kampanyanızı saklap, bulgan kırlardagi motor giyginlerini jiyip alıp, onlardan bir tabağına salsanız, motor itip, mana şundan da zor baylık bulmayın, şundan da zor ne bulmayın. Samigana selamat bulgansın. Tuma dinler oylap atasın, tege yaman avrolar kelip kirmasin. Seninle üretme olaylarına beraber. Onda sen starşı bu patokka sen cevap verirsin. Ben rahat Fariz bu konuda traisi birasiga Allah rahmat ya. burnu bu premier bir kitap çektiler. Bunda bilgenlerden bizning Marat, Mirsalim, ham Ramil. Zakif Ramil. Min Ahmetov Marat. Onları da koyarsın sana, ayam. Buna bu pomjeketlerini saklap, birge motor etip, oңнашырга седәл икегә бүленәсе бар, шулай багаштан. Ике бригадага икесенә дә пожарный техника кирәк була, икесенә дә сопровождающий техник кирәк була. Киров белән Октаныш арасында да чабулайсагыз бар. Тәлгәй Фальбертагыга 5000 күләмендә премия. Дөнья Instagramга чигешләгәннәрен куеп яктыртып баралар. Шуңа рәхмәт итәсе килә организаторларга, белгечләргә, җитәкчелеккә, рамҗурышка. Ушуш дип та дәвам итәргә безгә. Бер-бердән аңлашып, моторы итеп, ишин дигәндә месел каза килгән комиссия, любой җитәкчелектән килгән комиссиягә дә безгә районны әйтеп күрсәтергә кирәк, дөресен күрсәтергә кирәк име. Сезнең ярдәмнән башка булмай булмай. Парфлар Даудаш, Ливартавай, Эльбрус, Аулавай, Ирек, Аватавай, Князь, Эльмир. Oydasan ko'rigез. Менә күрше хуҗалык, нигез хуҗалыгы менә 5 км сәгатьтән атка дигән. Кем юк? Яшьләрнең артка килүе мине бик сөендерә. Значит, яшьләр булгач, олы кешеләр белән яшьләр бергә уталып, бер-берсеннән
үйреніп, енді міне деген механизатор болып жетерлер, міне мұнысы мен бик сендірген әйбір. Шулай бағаштан колхозның или нешік деп атаймыз, колхоз деп атарыз, қазір енді агрофирма деп атаймыз дейме, агрофирманың келешегі бар дейерге әйтірге бола. Енді міне шушы еш кішілеріні, еш яқшы комбайнны барлап, барсында егіндері мотор суғып, бұрып, анда табағана кіртіп, тұтырып, ақшаларını көйтіп алып, өзігізді сүйіндіріп, семьяларды сүйіндіріп, наверное, міне ер жігітлері үйленмәйінде бардыр, үйленіп тұрған қызларын да сүйіндіріп дегендей, оларға зор оңша тілеп қалсы келе.